کوئٹہ ایس بی کے اثرمنداں کوئٹہ پریس کلبہ پریس کانفرنس کنگات کگن کوئٹہ پولیس نوش کی صدر ایم نور مینگل جنرل سیکریٹری عبدالرحمان مینگل سینٹرل کمیٹی باس محمد اکرم و اے دگراں چلا گیش امیدواراں کوئٹہ پریس کلب اچھا دستگیر کو تک ہمہ کے پریس کانفرنس کنگات کا گبتگاں کپتانہ چا کوئٹہ رو کی مسافر بس و پک اپ گاڑی گو ڈکوارٹا چرشیا سرا پک اپ گاڑی سوا سہ مردم بیران لیویز بنشون ردال لاش اسپتالہ سرکنک بتگاں ویل بیران بیو کے مردمانی سیادی چا نو کنڈی ہے ویل نو کنڈی نزدیک ہوئے ولیے نے دمگا پیشت کک بلوچ ایک جہتی کمیٹی بیگواہ مردمانی کوہلانی محقفے کے ٹکری بہادر علی ول ٹکری رسول بخش علی رضا ول رسول بخش بشیر احمد ول غلام محمد کوئٹہ دمک بروری بائی پاس اچھا زور بیگواہ کنک بتا گستگیرو چا پاکستانی فورسز متعلقہ مردمانی لوگا زور پترتگاں چار دیوالی او بلوچ اقدار پادمانی کتا گورنر بلوچستان جعفر خان بندوکیلا 28 فروری چائنیز ایمبیسیڈرز اسکالرشپ پہ چیک بارو بانک کنگے یک پر مڑائی مراگش پر جمدار بتا یہ موہا آئی بلوچستان ورنہ با اختیار جوڑ کنگ اوان گزانگ آسراتی دیگے سر چینی سرکار اور چینی سفیر منت گپتک گشتگی اسکالرشپ پروگرام بلوچستان نوندر برانی واسے ایک خاص سنگینی ثابت بھی سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی سروکیہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ 10 سالے دیم رویہ پلان درگتائے میں دیوان بتک دیوانہ مانگ زانک جان سلامتی گڈ گورننس بلدیاتی ادارانی فعالیت مانگ زانک ادارہ جوڑ کریں منصوبے سر غور کرنے بتا ایوان صدر سرکار چھ یک سال کارکردگی رپورٹ لوٹ کو تعاون شرح صدر مملکت آصف علی زرداری پارلیمنٹ یک جین دیوان چتران کو تک تیسرا ایوان صدر سرکار چا یک سال کارکردگی رپورٹ لوٹ کو تا صدر پاکستان وتی ترانہ سرکار یک سال کارکردگی حاصل نکاتانی ذکر کو تا سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے علی جان گننن کو تگ مزن وزیر کڈنی سرا بلوچستان ایف آئی اے گامگی جانی سرا بریفنگ داتا سر وزیر سائبر کرائم ونگ گیش فعال جوڑ کنگ اسمگلنگ اور غیر قانونی ترسیلات ذرے گرودار واسطہ موثر گامگی سورگے کڈنی داتا بلوچ یکجہتی کمیٹی اگارو بیگواہی مردمانی کوہلا پریس کانفرنس کو تک گشتک بلوچستان پر زور گار کنگے ردو دہائی چا بڑھ جاہیں اگاں سیرو جائیں تہا میں مردم بازیاب کریں نبا ملا چاریو کوئٹے جتائے نمگا زہر شانیو نندام جنی سر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی اگو بلدیاتی ادارانی سروکا چیف منسٹر سیکریٹریٹ گندنین کو تک سر وزیر میر سرفراز بگٹی و گنجائے حکومت ادارگانی جیڑا گشگی وار کنگے صدقی داتا ہو گشتک کے اختیارات تک دا دیم دے گچا راجی جیڑا وحدے سرا گشگی وار با بلوچستان بسیلاں تعلیمی ادارہ موسم سرمہ موکل حلاس بتگام ایک میں وانگ زانگ گردا 2.5 ماہ موکل پد وانگ زانگ ادارہ پچ بتگام صوبہ سارتی دمگانی وانگ جہاں نوکی تعلیمی سال بنداد بتا اولی جماعت چا دوازمی جماعت نودربر مفت کتاب دیگ دیتے بلوچستان شاہ کوئٹہ اور کشگراں آزمان صافی او موسم سارتے محکمہ موسمیات ردا گستگی 24 کلا کا نیامہ کوئٹہ کم از کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ بتا بلوچستان ہورے سسٹم صوبے چا درد کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ گشتہ جمہوریت محکمی واسطہ حکومت و اپوزیشن گلے ڈائلاگ حج دریا وتی بیانہ نائب امیر جماعت اسلامی گشتہ رمضان بن دادبو گچا پیسر گران نیادی گیش بیتا لیاقت بلوچ گشتہ حکومت و ادارہ گران نیادی سرا کنٹرول نیز
اسلام آباد ہائی کورٹ آمدگی سے فرمانا بید بانی پی ٹی آئی بشا بی بی اگو گندن نکنائنگ سرا توہین آمدگی سے کیسا سپریڈنٹ اڈیالہ جیلا 4 مارچ ذاتی بستارہ لوٹ کتا قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگرہ نبشتئی فرمان نامہ شنکتک گستگی روچا ود کشور شہیدیوں کی جے یو آئی سی نے سروک مولانا حامد الحق وتی کماش مرحوم والد مولانا سمیع الحق کے کشا کلو کسارت کنک بتا مولانا حامد الحق کے نماز جنازے پیسرگی امیر جماعت اسلامی سراج الحق پیسرگی گورنر کے پی کے غلام علی و دیگر آشون حوال بتگاں کراچی آیو کی 24 کلا کی نیا مطلع صاف ہوگی کمانی محکمہ موسمیات ردا کراچی گستگی 24 کلا کا کم از کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوتا شہر قاعدہ کی شچک گیج درجہ حرارت 29 بگے 1 ڈگری سینٹی گریڈ داں بتکاں حکومت پیٹرولیم مصنوعات نیادہ کمی اجازت وزارت خزانہ کے نیم گچھا بڑھ جائے جا رہا کا گشک بتا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پنج کلدا سی 1 پیسہ 1 لیٹر ارزان کرنے بیتے چشک پیٹرول 1 لیٹر نہادہ 50 پیسہ کمی کرنے گی